How did you guys see us? Pashuteria. Happy birthday. Sesibili kunjani? Ngifisa siletha sentreat lawyer. Ngithunywe ngibabe emkhabela sithandwa sakho. Uthi ngokufisela ilanga lelihle. Ngikutshele ukuthi uyinkanyethi walomuntu wakamkhabela. Uthi likhaya liyafuthumala ngenxa yaleli thando lobapha lona nesupport. Uthi uyati ukuthi ngalesinye isikhathi kuye kungabi mnanzi kube madina uzofuna negive up. Kodwa nje ubowadi ukuthi utawuba umnyango wekucala iwekuphumelela kwakhe. Uthi uyakuthanda kakhulu. Then bafana bathi mama siyakuthanda kakhulu. Qhubeka uhlale unalenhliziyo lonayo uhlale ulungile. Because buhle bucala khona lapho. Bathi bonke bakufisela konke lokuhle uNkulunkulu akufisise ngako konke lokufisako. Ube nelanga lelihle happy birthday. Uthini tikwesithanda sakho nebantwana? Ngiyabonga, oh my love, ngiyabonga sithando sami, ngiyabonga kakhulu. Ukhalela. My boys, thank you. Karabo, Sandiso, Fezile, I love you, my boys, I love you, bantwana bami, ngiyabonga kakhulu. Thando leli nginika yona nenhlonipho nginika yona. Ngingadini, ningendike kuphela, nihloniphe wonke bani, wonke umuntu, nihloniphe emhlaba, nihloniphe impilo. uNkulunkulu angigcinele mina, ngiyamthanda kakhulu, ngiyabonga. Ngosebenzekayo.